Ndzawulo ya rihanyo eLimpopo va tlangela siku ra Mandela hi ku tisa vutshunguri eka vana lava pfumalaka. N'watipolitiki tlhelo muphati wa ndhuma Mattera u hundzile emisaveni. Kasi Banyana va eka ntlangu wa ti-semi-final wa AFCON na Zambia madyambu wona lama. Vaka hina nkarhi nakambe lame mahungu ya SABC hi ririmi ra Xitsonga ri perile. Madokodela ya vuhandzuri eLimpopo va tlangela siku ra namutlha ra Mandela Day hi ku endla vuhandzuri byo tshungula 77 wa vana eswibedhlele swo hambanahambana swa mfumo exifundzeninkulu. Leswi i pfhumba ra ndzawulo ya rihanyo eLimpopo ro hunguta nhlayo ya vana lava yimeke ku endliwa vuhandzuri. Xin'wana xa swibedhlele swa kona i xa Mankweng ehandle ka le Polokwane. Holobye wa rihanyo eLimpopo kumbe holobye wa rihanyo eLimpopo Dokodela Phophi Mathuba u ri leswi u ku landzela minkondzo ya tata khale ka President Mandela. Ndzawulo ya rihanyo laha Limpopo yi tirhise siku ro tlangela khale ka President Nelson Mandela ku hunguta nxaxamelo wa vana lava nga rindzela ku endliwa vuhandzuri. President wa hina in 1994 i vona vo sungula ku ri va ta na ti-ideas ta ku vana swihlangi va sungule hi malembe ya 5 downwards va tlhela ku 7 na vamhani loko va attenda swibedhlele swa hina va nge hakeli a swi nga ri kona prior Mandela. Se hi lava ku swi tiva ku loko tatana Mandela va endla sweswo swi vula ku ri rihanyo ra vana a ri le mbilwini ya vona. Namuntlha i siku ra vona hi nga tlangela njhani siku ra Mandela hi nga tirhisi emahlweni rihanyo ra vana va hina. Vana va 77 va pfunekile hi pfhumba leri ku nga leswi nga tisa ntsako eka vamana va vona. Teli ku ta n'wana ta lunghisiwa nomu wa yena leswaku ngo i cleft lip kumbe cleft palate. Ene ni titwa kahle ku va a kha a ta lunghisiwa hi siku leri ra Mandela. Ni titwa kahle ku va ta lunghisiwa hi siku leri ra Mandela hikuva a ku ri siku leri a fane va nga tirhi mara u ta lunghisiwa ku a ta kota ku fana na vana van'wanyana. Namutlha hi tsake ngopfu hi ku i khale hi kha hi ta se sweswiwani loko va teve siku ra Mandela swo boha hi tlhela vana va hina va pfunekile se hi twa hi tsake ngopfu swinene kun'wana na kun'wana wa swi lava ku n'wana wa yena na yena a pfuneka. Pfhumba leri ri koke rinoko ra madokodela yo endla vuhandzuri yo suka eka swifundza swin'wana. Lava va katsa dokodela ra vuhandzuri bya vana ro sungula ra n'wantima laha tikweni Profesa Nyawelini Chifularo na madokodela ya van'wana va vula leswaku pfhumba ro fana na leri ri tisa leswaku madokodela lavantshwa va dyondzisiwa ntirho. It's an opportunity to serve and also to transfer skills. So we've got a big number lined up here and it will be a great opportunity for the team to pick up, learn from this, and also we offer service to our community. We aim to restore form and function. So as you can imagine, if a child goes back to school with an open lip, they'll be ridiculed. If the child grows up with an abnormal looking head, they'll be ridiculed. So it's operations like this that are life-changing, and we aim to give our child a good start in life. Ndzawulo yi vula leswaku yi tiyimisele ku fikelela ku navela ka madiva ka leswaku vana hinkwavo va kuma vukorhokeri bya rihanyo bya xiyimo xa le henhla. Ipimani Baluwa Mangwa SABC eMankweng. Muphati wa ndhuma tlhelo mulwela ntshunxeko wa Afrika-Dzonga Mattera u lovile a ri na 86 wa malembe. Mattera u velekiwe Westbury eJoni hi lembe ra 1935. U tiveka tanihi ntirho wakwe tanihi muteki wa mahungu loyi a nga tirhisa ntirho wa yena ku tsala hi vubihi bya xihlawuhlawu na vutshila byakwe tanihi muphati. A hamba a vula leswaku u lava ku tsundzukiwa tanihi munhu loyi a rhandzaka swinene tiko rakwe ra Afrika-Dzonga. Mattera u ta lahliwa hi awara 7 madyambu yalama hi ku landza maendlelo ya ripfumelo ra Xi-Islam eLenasia edzongeni wa Joni. Ntshamo wa palamende wu lava ku susa musirheleri wa vaaki Busisiwe Mkhwebane exitulwini wo nghene ka vhiki ra vumbirhi. Ntshamo wu vitane mulavisisi wa le henhla ehofisi ya musirheleri wa vaaki Tsevu Kekana u byele Ntshamo hi matikhomelo yo biha ya Mkhwebane.
u ri Mkhwebane a honisa ku yingisa loko a tsundzuxiwa laha a hambuka kona hi tlhelo ra nawu. Kekana u nyika vumbhoni bya xiviko xa vasirheleri va vaaki lexi aleriweke mayelana na mhangu ya Bangkok Absa Lifeboat. Xiviko xi aleriwe hi khotonkulu hi lembe ra 2019. Mkhwebane u kombele leswaku tibangi ta Afrika-Dzonga ti va na marhavi ematikweni yan'wana naswona huvo yi fanele ku cinca maendlelo ya tibangi ta tiko. Kekana u ri u humesele swivilelo swa yena ehandle mayelana na swikombelo leswi tanihileswi a nga na ntshembo wa leswaku a swi twali swi ri nawini. U ri swi ta endzhaka ka nhlangano exikarhi ka Mkhwebane na khale ka holobye wa vunhlori David Mhlovo. In paragraph 24, you say, I did not agree with the suggestion by Advocate Mkhwebane, nor did I believe that this recommendation was warranted or legally sound. Did you say this to her at any stage? Yes, I indicated to her verbally. And what was the response? She didn't heed to my advices or my sentiments. Va ndyangu wa Xinhwanyetana xa khume-nharhu wa malembe va le eMalahleni eMpumalanga loyi a nga nyamalala kusukela vhiki leri nga hundza va wembile ku va n'wana a vuye ekaya hlayisekile. N'wana u vula ku va a tlhakisiwe no pfinyiwa ko hlaya u nyamalele vhiki leri nga hela hi Vavumbirhi na madyambu. Loko mutlhakisi a ha fambile Xinhwanyetana xi kote ku baleka kambe a xi tsutsumanga ku fika kule nsulavoya yi nga xi kumanga. Leswi swi endla leswaku xi xanisiwa ku ya emahlweni. Then someone grabbed me and covered me with a cloth. And then the following day I found myself in another place. I don't know, it's just a building. They sell drugs and the women were forced to become prostitutes. Va ndyangu wa Xinhwanyetana va vula leswaku va lava leswaku tinsulavoya ti langutana na voko ra nawu. U tseni nkarhi u tshunxe ke bom ba ga hlakahlakane ba re tshogile mina ga bile mentši ka gore matšatši bana ba bolawa ba diriwa tše ba diriwang tšona be re tshogile be re hlakahlakana le go ja be re sa je nna maphodisa ke bona nkare ba goga maoto. Kambe xiyenge xa maphorisa lexi tirhanaka ni madzolonga ya le mindyangwini ku sirhelela vana ni milandzu ya swa masangu va khomiwa nuna wa 28 hi vukhale. Kutani a endleleni a kuma lift ka vavanuna vambirhi lava nga n'wi teka va n'wi yisa ka endlo yin'wana laha ku ri na van'wana va xisati laha ku vuriwa ku i tlhele kambe a rapiwa. Ku pfuriwe nandzu wo pfinya laha hi nga ku laviseni maphorisa hi xihatla va kumeke va kuma wanuna loyi va nga ku n'wi vonaniseni. Tshemba ku ta va na xitshunxo hi mhaka ya case leyi ku nga se hela nkarhi. Maphorisa va ri va ni ku tshemba leswaku ka ha ri ni vanhu van'wana lava nga ta va khoma. Ku tengiwa ka milandzu yo pfinya ehenhla ka Mufundisi Bafana Zondo wa kereke Rivers of Living Waters swi tlhele swi ya mahlweni ekhoto le henhla Pitori. Namutlha khoto yi twe vumbhoni bya mbhoni ya vunharhu loyi a nga pfumeleriwa ku nyika vumbhoni exihundleni. Mufundisi Bafana Zondo u tlhelele ekhoto. Swirho swa kereke yakwe ya Rivers of Living Waters lava va ha tshembaka leswaku Zondo a nga na nandzu va ha n'wi seketela. Kambe vaphikizani vakwe va ri u na nandzu laha a faneleke ku tihlamulela. Muavanyisi Papi Msopa u lerise vateki va mahungu ni swirho swa kereke ya Zondo ku huma ekhoto tanihileswi a ku ri na tikhamera. Ekusunguleni Musopa u te mfumo wu nga tisa xikombelo xa ku kandziyisa hi khamera loko ku nyikiwa vumbhoni loko hi ku swi fanele ku va tano. Mufundisi Bafana Zondo u langutane na khuma milandzu leyi katsaka nhungu yo pfinya. Ku tengiwa ka nandzu swi ya emahlweni. Malangute mahungu eka SABC2 Tsevu wa vatirhi va le ka ndzawulo ya vutleketli eMpumalanga a va rekhotele Mbombela va nyikiwe bail emagidi 10 wa tirhandi ha un'we. Lava Tsevu i Xolisa Nqelwane, Nkosinathi Gumede, Nompumelelo Nqumalo, Agnes Zinisa, Thembi Matlohi na Thabang Masuku va hi hlwa hi vukungundzwana bya endlela vanhu va mimovha ngopfungopfu mimovha ya mabindzu ku fana na tilori na mathekisi mano yo karhi ku loko va hakela muthelo wa lembe no kuma disk yintshwa va nga hakeli mathikithi loko va kolota kumbe va endla swin'wana swo papaleta ku hakela mali leyi faneleke kasi mali ya kona va bela xikhwameni. Va vuriwa ku va yivele mfumo 60 million rand hi xikungu lexi.
a va ri karhi va lavisisiwa kusukela hi lembe ra 2018. Swirho swa ntlawa lowu tivekanaka RET va machile Durban va koxa leswaku President Ramaphosa a tshika ntirho. Va ye tihofisi ta Hawks na ta ANC eDurban. Ntlawa wu rhangile hi swin'wana swa swirho swa ANC Carl Niehaus naswona va Ramaphosa u tsandzekile ku rhangela tiko. Va tlhela va koxa leswaku President a khomiwa mayelana na ntsengo wo karhi wa mali leyi nga yiviwa purasini ra yena ra Phalaphala. We are demanding that Cyril Ramaphosa must be prosecuted. There are strong charges against him, well delineated, well stipulated by Mr. Arthur Fraser. We don't understand why the National Prosecuting Authority and the South African Police Service are not taking the right action and prosecute him. We say to Ramaphosa, do the right thing, you must leave and you must leave right now. Mutshamaxitulu wa komiti ya matiko mambe eka ANC NEC Lindiwe Zulu u ri ku laveka swipimelo swo tika ku tiyisa leswaku khombo ro fana ra le xipotsweni xa eNyobeni eEastern Cape ri nga ha pfuki ri humelerile. N'hweti leyi nga hela 21 wa vana va lovile xipotsweni lexiya. Manzulu a ri ka njhekanjhekisano wa mahungu mayelana na matirhelo ya vandla ra ANC ku n'wi na murhangerikulobye eka vandla Baleka Mbete. Leswi i xiphemu xa nhlengeletano ya mafambisele ya ANC leyi nga le ku teni vhiki leri taka. Kanela hi mpfapfarhuto ya makanelwa eka vutshila, ndhavuko na mfuwo xikan'we na timhaka ta matiko mambe. Va angele vuxokoxoko bya mpfapfarhuto ya makanelwa eka vateki va mahungu ku nga se va na nhlengeletano ya vangi ya mpfapfarhuto ya matirhelo leyi nga ta va kona endzhaku mavhiki mambirhi lama taka. Khombo ra le thavheni ya eNyobeni na yona yi tlhuvutsiwile. N'wini wa thavheni se va n'wi rhwexe milandzu mayelana na swihehlo swa ku tlula nawu wa ku tirhana na byalwa wa Eastern Cape hikuva a xavisele byalwa eka vana lava nga ehansi ka 14 wa malembe. Zulu u vula leswaku timhaka ta muxaka lowu ku fanele ku tirhaniwa na tona hi xihatla. This issue for us, if I may, from a social development point of view, is of major concern to us. It makes us really look deeper into the different areas of legislation that's related to taverns, that's related to health, that's related to substance abuse. We are looking into it as a department, and we've picked this one up particularly because we believe that almost the same way that there was a fight against smoking in public and all that in public, we might just as well pick on this one up very seriously because it's got devastating impact on behavioral change. It's got a devastating impact on young people. Mpfapfarhuto yi tlhela yi tirhana na vanhu lava balekaka eka rikwavo ku ya lava madyelo ya rihlaza kun'wana, ngopfungopfu vanhu va le Zimbabwe. ANC va seketela matshalatshala ya tiko leriya ya ku swikhirho swa matiko ya vupela-dyambu swi susiwa ehenhla ka vona. Leswi swi ta hi nkarhi lowu Afrika-Dzonga va nga na makungu ya ku herisa mpfumelelo wo hlawuleka wa ku nghena laha tikweni wa vaaki va Zimbabwe loko lembe leri hela. We believe that all countries need to take responsibility of their citizens, first and foremost. We take responsibility of our citizens. We make sure that despite the challenges that we have of poverty, unemployment and inequality, we shouldn't be having South Africans leaving South Africa with almost nothing, leaving South Africa and going to neighboring countries to go and look for greener pastures when there aren't even that much of the greener pastures that we can talk about. Mpfapfarhuto ya makanelo yi tlhela yi humesela erivaleni ku vilela mayelana na ku hunguteka ka nkongotelo wa ANC etikonkulu eAfrika. Naswona yi kombele ku ri ku va na vun'we eAfrika eka mavangi ya tipolitiki na mihlangano ya vaaki. Randi tilerile pimanisiwa na timali ta man'wana matiko. Xava dolara i 8.68 cents, kasi mpondo 13.91 cents, euro 11.20 cents, kasi pula tiko akala Botswana i 1.10 cents. Minkavelo ka JSE a yi ri ehansi namutlha.
nsuku i $1,700 a ounce, platinum i $1,601 a ounce, nxavo wa oil mbisi i $107.60 imphongolo yi ri yin'we. mudzaberi wa banyana u ri va ya hoxa matlhari hinkwawo eka ntlangu wa vona na Zambia eka semifinal ya WAFCON eMorocco madyambu ya namutlha. Desiree Ellis u ri xikongomelo xa xipano u ku fika eka final. Eka semifinal leyin'wana Nigeria va ombana na Morocco. Swipano swa mune leswi nga fikelela ringu ra ti-semifinal swi ta tlanga eka FIFA Women's World Cup leyi nga ta rhurhiwa hi matiko ya Australia na New Zealand. Banyana va ta va tlanga ra vumbirhi eka mphikizano wa khapu ya misava, kasi loko ku ri Zambia va ta va ya ro sungula. Afrika-Dzonga ri tlange kahle swinene eka mphikizano wa nyamalala. Va sungule mphikizano hi ku hlula swirhandza Nigeria. Banyana va hlule mitlangu ya vona ya mune hinkwayo. We know a lot of each other, having played each other so many times. So it doesn't make the game easy. It's a big match. There's no second chances. So we have to really bring our A game. We have to make sure, that we execute our plan. We always say if we don't concede, we've shown in the tournament that we can create, but we've got to become more clinical. Vatlangi va Afrika-Dzonga va tiyimisile ku endla hinkwaswo leswi va nga na swona ku fikelela ti-final ta mphikizano lowu. Having qualified for the semi-finals, we've met one of our objectives, and we still have a goal to go all the way to the finals and hopefully clinching the title. And playing against Zambia, who come here with a lot of experience, having played in the previous Olympics, they will be a difficult team to play against, and we're taking them not for granted. Nhlangano wa bolo ya milenge SAFA va vula leswaku ku hluvuka ka ntlangu wa bolo ya milenge eka vaxisati swi endle leswaku va teka xiboho xo rhurhela FIFA Women's World Cup eka nkarhi lowu taka. To see the progression of the team and the quality of the play, it was very important that we go to our second successive World Cup, because we want to establish Banyana not just as a brand in our country, on the continent, but in a global brand. And part of that thing is to consider the hosting of the Women's World Cup in our country. Varhurheli Morocco va ta ombana na tingwazi ku ringana ka 10 Nigeria eka ntlangu wa vumbirhi wa ti-semifinal eRabat hi awara ya 10 madyambu lawa. Kasi nga skimeta mahungu namuntlha hi kombele ku vona leswaku xana siku leri ra Mandela ra namuntlha ri nga tlangeriwa njhani hi ndlela yo antswa leyi nga ta pfuna rixaka ku angarhela. A hi tweni. Ni vona ingaku hi nga tlangela siku leriwani ra Mandela Day hi vun'we. Xana hikokwalaho ka yini loko hi vun'we? Loko mu langutisa vandla leri ri fumako ra African National Congress kumbe ANC ku komisa ri avani hi le xikarhi eka nkarhi wa sweswiwani ve le ku kokelaneni hi xitulu. Ku na vanhu lava sapotaka munhu wo karhi, ku na vanhu lava sapotaka munhu wo karhi, leswi endlaka leswaku vandla rona hi roxe ri tikuma ri kha ri dividana hi le xikarhi, so a ka ha ri na vun'we. Ni vona siku leriwani ra Mandela hi fanela hi ri tlangela hi ku empowera vantshwa kahle ale palamendeni hi va vona vantshwa, because hi vona vakhalabhe na vakhegulu la palamendeni vantshwa hi va voni, va fanele ku ri na vona va empoweriwa hi va vona va khome ti-position tikulu la palamendeni. Ni vona nga ku loko siku leri va ri endla public holiday ku celebrate ku fana na June 16, so vanhu va tshame kaya va hlangana tiphakeni kwini na le stadium, so ku celebrate-iwa kahle siku leri vanhu va tshamile hayi sweswi nga le mintirhweni. Mina siku lera Nelson Mandela Day ni twa nga ku ri nga va kahle ngopfu loko ri tlangeriwa hi side ra ku i nikela lava pfumalaka for xikombiso ku ngo xavela vana ti-uniformo kumbe xana ku nikela vana swakudya lava pfumalaka. Hi ku ya hi mina siku ra Mandela Day hi ndlela leyi tlangeliwaka hi yona ni vona ku ri kahle ngopfu, kona ku endla ku mun'wana loyi a nga na swona a nyika loyi a nga hava ku basisa kun'wana lomu swi fanele ku basiwa kona. Don't travel now so you can travel later. You heeded the call, sacrificed it all, and then some. Yes, we had to learn new ways to say absheni, dumelang, new handshakes, no more kisses and hugs, no mjolo. Life as we know it changed, but not forever, because you know better than to count us out. Later is now, and it's now or never.
So what are you waiting for? Book those tickets, take to the road and sky, hlanganisa what you have, and reintroduce yourself to the majestic mountains, the deserts and coastlines. Dance into the night like you've longed to. Greetings to the friends you remember and the ones you are still to meet. Taste the flavors of our people, from street corner to farm store, back opposite to beach resort. Freedom for yourself. Go bigger, travel further, see more. Mzansi, let's live again. Cancel ko mlangutisile endzhaku ka mavhengele mani ma 20 tisela ta maxelo mina vito i Musa Mabunda ripere